Kani gade Pati CTV. Kajing alang hene kasngi ka khatnyau terek uyayong kabalane ajan henreu kunta kaseng United Democratic Party seng keme klasyem ya karai ban wengno kajing kershan na ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bahapo ka jelam jong ba pencengan NCM komu Chief Executive Member kani karai kalawan hadien baka kaiphat jong ka House Committee haka balasyem baka don ka jersey bamsap ka basyirkai hake HADC halor kajing penokam bakla ya ka pisa jong ka District Council. Kani karai ban wengno kajing kershan ya ke isi naga kenhon sensar hapo kalama jong ka People's Democratic Front hapo ka jelam jong ba pencengan NCM kala pensitam jing mut ya ki babon ki MDC ke UDP laong uba don kupar roy bolong presiden jong kani kaseng Henry ki hapat ban bod ya kariti trekam jong kaseng nalar kani uba don kupar roy ulaong ru ba ka parti kala syem ya karai ba ki MLA jong ka parti ki badai ki MLA bamenta kendai bet ki kertong na kabenta ka election MLA ka Banwan House nem Arhajar Khatpra. Kila discuss slightly ki agenda Golden Camp. Ka first agenda kalong ba ngilat how ya ka State Election Committee. But ki members na kani ka selection committee ka control ya ki baru ki presiden ng district. But katu kaningut ki leaders ng party. Shaman yung kani ka Election Committee dari mengaku presiden baru sekretari dari Pak Jino como sekretari Pak Jino State Election Committee kahwe kebaar ngelarai ru baru ki sitting MLA kindai ki candidates yang ke parti nanti ke election ada ke pra sitting MLAs sitting yang ke parti all sitting MLAs ke parti pak kindai ki candidate yang ke parti how ni ke election Banwan ada ke pra naman dari disembarkan ni urmo tinang tangila ong ba apo live with repo march ki MLA kin pentip laki accept ne kim accept ya kan ka yung party May 31st May dihadin baka subcommittee kala discuss ya baru tu issue yang ka district council bagum dia ka report yang house committee kala propose apo kasi isi bagi MDC yang ka party kin withdraw na ka PDF ka daw ka kongsan kalomba ka parti kam subscribe ya kan ka kam ka parti ki kumba kedon ke elements of corruption apo discuss tila discuss ka bun lagan baru ki persimenta kani ka discussion but hadin bala discuss karai no bun balang kelong kim disi de withdraw na ko ka PDF tapi balarai susyuru ba kide pension atau position debnya join benar-benar Kani gade Pati CTV.